omubi makayishiye indlela yakhe, nongalungile imicabango yakhe kabuyele kuJehova namhla khathesi manje. So buyela kuJehova khona apha endlini yakho lapho khona, lapho ngizukhona khona lapho, buyela kuJehova. Unganyathela umngcelo wakho ke izono singakathethelelwa. Anjabontu usuvalelwe ngaphansi komsakamlimo, ngaphandle komsakamlimo. Uzangenelani ekuhlupheke nokukhulu okungena kubalwa, ukuhlupheka okumangalisayo komlilo ongacichiyo nempethu engafiyo, usitsha ebusuku nasemini emlilweni, kanti uthando lukaThixo luphumele kuwe kuseni nje. Phenduka sihlobo sami, nxa esebuya uJesu kabuyi njengomsindisi, awusoze wakhuluma lutho laye, awusoze wamncenga ngendaba yesono khona lapha. Isikhathi siyabe sesiphelile, umnyango womusa uyabe sewuvaliwe. Linda kuphelele dadewethu. Intombi lezane ezinhlanu ezazihlakaniphile zalinda endaweni yokulinda ziphethe izibane, phakathi kwezibane kunamafutha. Wena unjani? Umi njani? Sulungile impalampala ingakhala ke. Where
Zihlobo ezithandekayo sokuyisikhathi sokuba silalele ilizwi likaThixo singakaqhubekeli phambili asithandazele. Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe ngegama likaJesu weNazaretha sithanda ukukubonga baba ngomsa wakho omkhulu usivumela siqalise izinkonzo namhlanje. Umsa wakho usanele baba, uthando lwakho lusenzele kahle ngokusigcina baba emhlanganweni ka2020 waze wasingenisa eminyakeni omutsha. Sibonga ukugcinwa nguwe, usihambisile baba kuze ufike lesisikhathi. Baba, sithembe wena. Thixo wami, ingalo yakho nesandla sakho kusikhokhele njalo umnyaka uze uyephela. Cela usibusise namhlanje njengoba seliyafundwa izwi lakho manje. Vula inhliziyo zethu baba, uvule nendlebe Nkosi yami, sizwe ilizwi lakho. Ubusise Nkosi yami abezwayo, abagulayo baphile, abangasindiswanga basindiswe, bangcweliswe, bembeswe ngamandla kaMoya oyingcwele. Sebenza imisebenzi emikhulu Thixo wami, uvuselele ibandla lakho, usiqinise, usenzele umusa ngegama likaJesu Kristu minjalo kuze kube phakade. Amen. Siyabonga sihlobo ezithandekayo ukuhlanganiswa namhlanje kuseni. Ilanga elihle kakhulu esiliphiwa uThixo lonyaka ka2021. Namhlanje sivula izinkonzo zalonyaka njengoba siphuma emhlanganweni omkhulu othi wona ifa labangcwele elisekukhanyeni. Kulumhlangano sibona into emangalisayo. Sitshelwe nguThixo ukuthi siyizindla mafa zezulu. Haleluya. Sihlezi lapha emhlabeni kodwa singabantwana bakaThixo. Khumbulani ukuthi kuthiwe simbonge uThixo osenze safanela ukwabelwa ifa labangcwele elisekukhanyeni. Haleluya. uThixo usenzile safanela ngendlela yokuzalwa kutsha. Usenzile safanela ngokuhlamba kukaMoya oyingcwele, ngokwenziwa kutsha ligazi likaJesu weNazaretha. Namhlanje sesizelwe ngokwaphezulu, sesiphinde ukuzalwa. Haleluya. Sesiyinzalo kaKristu, inzalo yelizwi likamlimu. Haleluya. Singabantwana bakaAbrahama ngokukholwa. Uma singabantwana siyizindla mafa, futhi izindla mafa zikaThixo kanye neNkosi yethu Jesu Kristu. Ifa lethu likhona, lisezulwini, siligcinelwe, elingafiyo, elingaboliyo, futhi elingcwele. Uthixo usitshelile ukuthi leli lifa lalungiswa izwe lingakabikho. Haleluya. Hlobo thandekayo, uThixo usitshelile wathi indlebe ayikuzwanga, nelihlo kalikubonanga, akungenanga nenhlizweni yomuntu lokhu uThixo akulungisele abamthandayo. uThixo uthanda izwe kangaka wanika indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi, babe nokuphila okuphakade. Ngakho ngokukholwa kuKristu umuntu ke uyenziwa abe ngumntwana ngokuzalwa kutsha, abesehlanganyela kuleli lifa labangcwele elisekukhanyeni. Igama leNkosi malibongwe. Sizwile safunda, kwasenza inhliziyo zethu zathutha lapha emhlabeni, kwasenza ukubona kwethu kwathutha lapha emhlabeni. Amen. Samfuza uAbrahama esimzwe ngomhlangano ukuthi wathi noma sefikile eKhenani akasakhanga izindlu eKhenani, kodwa wahlala kothente kunye noIsaka. Wahlala khona lapha ematendeni ngoba wayeseboniswe umuzi ozisekelo zawo zakhiwe zenziwa nguThixo. Inhliziyo yakhe yathutha lapha, amehlo akhe athutha lapha, isifiso sakhe sathutha lapha. Hawu, wahle wakhangela umuzi oyingcwele. Inhliziyo yakhe yahle yathutha yaya khona, yikho engakhanga lapha emhlabeni. Nathi sinjalo ngomhlangano, senziwe sabanjalo ngelizwi likaThixo. Inkosi mayisibusise sonke. Manje namhla ngomsakamlimu nanti ilizwi likaThixo esizalifumana lapha kumisebenzi yabapostoli chapter 1. Hallelujah. Imisebenzi yabapostoli chapter 1 siqale kuverse 8. Sizwe ngokuza kwenkosi yethu Jesu Kristu. Kepha niyakwamukeliswa amandla sefikile phezu kwenu umoya oyingcwele
nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kufike nasemkhawulweni yomhlaba. Echilo lokhu wakhutshulwa besambheka ifu lamamkela ababe besambona. Besaqolozela ezulwini esenyuka bheka amadoda amabili emikubo embethe izingubo ezimhlophe athi, nina madoda aseGalile nimeleni libheke ezulwini na? Lo uJesu osuswe kini wenyukele ezulwini uyakubuya njengalokhu nibona eya ezulwini. Base bebuyela eJerusalema bevela entabeni okuthiwa ngeyomhlwathi ekufuphi neJerusalema ibanga lokuhamba ngeSabatha. Nanti ilizwi likaThixo sihlobo zami, uJesu uyeza masinyane. Amen. Ekhuluma nabafundi emva kokuvuka kwakhe ebatshela ngezindaba zezulu. Besaxoxa ebatshela ukuthi bazakwamukeliswa amandla sefikile phezulu kwabo, umoya oyingcwele, babe ngofakazi eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kufike emkhawulweni yomhlaba. Esakhuluma nabo wakhutshulwa bemkhangele. Akubuyanga mdumo, hayi, awuzwakalanga lutho, hayi, kodwa wakhutshulwa nango esuka wenyuka besambheka belokhe behamba naye ngamehlo nangenhliziyo esenyuka ifu lamamkela ababe besambona. Bathi inhliziyo zabo zilokhe zibheke phezulu besaqolozela ezulwini bemkhangele. Thuku amadoda amabili emikubo embethe ingubo ezimhlophe asebabuza athi, madoda eGalile nimeleni nibheke ezulwini na? Lo uJesu osuke kini wenyukela ezulwini uyakubuya njengalokhu nimbona eya ezulwini. Haleluya. Bathandekayo, nanka amadoda asezulwini aqinisa indaba yokuthi uJesu uyeza futhi. Kanti naye wakhuluma esahamba lapha emhlabeni wathi uyeza. Waze wasitshela neziboniso zokuza kwakhe. Wasivezela sobala ukuthi zikhona iziboniso zokuza kwakhe. Wakhuluma kaningi ephinda etshela ukuthi hlalani lilindile ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo. Isikhathi sakhona nosuku lwakhona akwaziwa ngumuntu. Nezingilosi azisazi leso sikhathi. Nendodana kaThixo ayisazi leso sikhathi, uBaba kuphela. Manje izihlobo ezithandekayo, namhla uThixo uyasikhumbuza ukuthi uJesu useduze. Kakhulu kangakanani izihlobo zami nxa sibheka ezweni namhlanje kulezi insuku neminyaka esiphila kiwo. Khangelani izithandwa zami okulotshwe embhalweni kwenzekile. Asiyeni kuMateyu chapter 24. Matthew chapter 24 verse 1 kulungile. Waphuma uJesu wemuka ethempelini kwafika abafundi bakhe ukumbonisa ukwakha kwethempeli. uJesu wathi kubo, niyabona konke lokho? Ngiqinisile ngithi kini akuyi kuchiwa lapha itshe phezu kwetshe elingayi kuwiswa phansi. Esahlezi entabeni yemihlwathi abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele lokhu koba nini na? Isiboniso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe soba yini na? uJesu waphendula wathi kubo, bhekani ningedukiswa umuntu. Ngokuba abaningi bayakuza ngegama lami bethi nginguKristu, bayakwedukisa abaningi. Niyakuzwa ukulwa nodumo lokulwa, bhekani ningethuki ngokuba kuyakwenzeka lokhu konke kepha kuphela akukabikho. Isizwe siyakuvukela isizwe, umbuso uyakuvukela umbuso. Kuyakuba khona indlala lezifo nokuzamazama komhlaba, izindawo ngezindawo. Lezi zinto zonke ziyikuqala kokuhlupheka. Bazalwana abathandekayo, nani nonke nizwayo leli lizwi, nazi iziboniso zokuza kwenkosi.
Gama lenkosi malibongwe. Silenhlanhla ukuthi indodana yomuntu, indodana kaThixo yasitshela iziboniso zokuza kwakhe. Nanku lapha akuchazayo osokwenzekile kudala. Abantu abavela besithi bangoKristu besedusa abaningi. Siyakuzokulwa nokuduma kokulwa uthi lapha bhekani ngethuki ngokuba kuyakwenzeka lokhu konke khephu kuphela ukungabikho. Isizwe siyakuvukela isizwe. Umbuso uyakuvukela umbuso. Uyakuba khona indlala nezifo nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. Lezi zinto zonke zikuqala kokuhlupheka. Lezi zinto sesizibonile, sasizizwela kude, sasikubona kude, sikubona ama-newspapers, sikubona la kuma television, kanti kuyeza. Ake nibone izihlobo zami ukugcwaliseka kombhalo, amazwi akhulunywa nguJesu. Impela ke lokhu kusobala ukuthi uJesu uyeza futhi. Uyeza masinyane njengokutsho kwalezi izithunywa ezimbili ezafica abafundi phezwendaba zabatshela zathi uJesu enimbone senyuke siyezulwini uyeza. Manje mhlobo othandekayo, nanku umbuzo singakayikhatshana, uzilungisela ukuza kukaJesu na? uJesu kayikubuya ezohlangabezwa e-airport. uJesu nxa efika kahlangabezwa ebus rank. uJesu kasozahlangabezwe ku-taxi rank. uJesu kayikubuya ngeframachina ukuthi uzafike ku-international airport. Cha, kodwa dlalela sihlobo sami, nxa uJesu ebuya ulanda abangcwele, ulanda abazelwe kutsha omagama abo alotshiwe encwadini yokuphila. Yibazobalanda, yibazobathatha. Wawetshela wathi ekhaya likababa kukhona izinto eziningi, wasesithi ngiyakunilungisela indawo, nxa sengiqedile ukuyilungisa ngizabuya ngibuye ngilamukele ukuze lapho engikhona nibe khona nani. Manje ulanda amaKristu, ulanda abantwana bakaThixo, ulanda abazelwe nguThixo. Sizobe sithandekayo, nxa ungakazalwa kutsha uJesu akasoze akuthabathe. Ayesebuye ezothatha bakhe, wena uzasala. uJesu yeza, leli liqiniso. Iziboniso ziyakhuluma. Khangela abantwana abasalalela abazali, khangela izifo ezingenamabizo, khangela izifo ezingelaphekiyo, khangela umhlaba uyaxhwatha manje. Yonke into iyashinga, impilo iyashinga. Ukudla kutholakala, umnotho wamazwe uyawa, kuyadilika. Umhlaba kawusaveza izithelo, sufuna imithi ukuthi uzuzale. Kanti kwakungenjalo ekuqaleni, ngokuqalekiswa kwawo ke nangokwanda kokona izinto sezichiphile, izinto sezifile, umhlaba uyaphela manje. uJesu yeza. Sihlale sithandekayo, kalandi madonki, kalandi inyamazana, kodwa ulanda abantwana bakhe abazelwe kutsha ngegazi likaJesu. Haleluya. Labo zono zabo zithethelelwe, labo omagama abo alotshiwe encwadini yokuphila. Sokudinga ke bazihlobo bami ukuthi abantu sonke silungisele ukuza kwenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Kuyalungiselelwa, kuyangenwa emsebenzini wokudela izono, flathela umhlaba, chiye konke, udingeke indlela yokuthi uzalwe kutsha. Ligazi likaJesu weNazaretha, izono zithethelelwe, bese uhlala emhlabeni ulindele ukuza kwenkosi. Abafundi laba bathi besuka lapha entabeni base bekhulume lamadoda amabili avela ezulwini. Amadoda lamabili kayehlanga laba intaba, bakhuluma baqeda bahamba banyamalala, basala bona beyibo ababe phezulu kwentaba. Kodwa basala besuka besiya eJerusalema, besiyafika khona, besiya endlini yaphezulu, belenkulumo, belamazwi, belomutsho pheleleyo,
lesithembiso sokuthi luJesu elimbone esuswa kini wobuya buye njengalokhu limbone hamba. Manje sihlobo esithandekayo uJesu uyeza futhi. Sulungisile na? Siqala inkonzo nje, siqala umnyaka nje, akuzibuze ulungile? Mbaluzelwe kutsha na? Izono zithethelela. Uyayiphilela inkosi na? Wena ozelwe kutsha sungcwelisiwe na? Ihlanziwe inhliziyo yakho? Wena osungcwelisiwe soembesiwe yini ngamandla kaMoya oyingcwele? So wamthola yini umthokozise empilweni yakho? Uhlaleleni ungalungisi. Wena ungakaphenduki lokhu uhleze ezonweni, phenduka. Udinge usindiso, uzalwe kutsha, ngoba nxa ungazalwanga kutsha uJesu watshela uNikodimo wathi ngiqinisile ngithi kuwe Nikodimo, uma umuntu engazalwa ngokwaphezulu angewubone umbuso kaThixo. Wabuya waphinda wathi angengene embusweni kaThixo. Manje sihlobo esithandekayo, uma ukhonza, uma usithi uyakhonza kodwa ungazalwanga kutsha awukaqalisi. Nanti ke isu elivela ezwini likaThixo, phenduka uthethelela izono zakho uJesu weNazaretha. Hathi umpriest, hathi umfundisi, hathi omunye umuntu, kodwa hamba kuJesu esiphambanweni, fika kuye ngomthandazo, guqa phansi uzinikele, guqa phansi uzendlale kuye, ulungiselele ukuza kwakhe, ulungiselele ukumhlangabeza, ngoba uJesu uyeza futhi. Babekhuluma abafundi bemangala ngokuhamba kwakhe, kodwa zwana ngutshele ehamba kwabuya isiqiniseko esavela ngamadoda amabili embethe ingubo ezimhlophe athi uJesu lo uyeza futhi. Impela uyeza. Usulungile na? Impela uyeza. Sezithethelwe izono na? Impela uyeza. Libhaliwe yini igama lakho encwadini yokuphila yewundlu? Nxa lingakabhalwa uhlalelene engozini, kanti ithuba likhona nje. Bheka manje umhlaba ukuthi umi njani. Into yonke kayisafuni ukuphila, yonke into isimbi, yonke into isihamba kabi. Umhlaba sumubi, izenzo zakhona sezizimbi, nabantu sebebabi, nezono sebezenza kubi, abafazi sebetshada nabafazi, amadoda setshada namadoda, kubi ezweni. Umhlaba usunjengokuba kulotshiwe ezwini likaMlimi. Konke khona lokho kutsho ukuphela kwezwe. Abantwana kabasalaleli, abantu sebethanda imali, sebengabazithandayo, abazidlayo, abazikhulisayo, ya abahlekayo futhi, bahleka baze bahleke nabakhonzayo. Sokungathi ukukhonza umlimi yibuthutha, kanti ukuphenduka ezonweni, ukuchizono, ukuthethelelwa izono kuyingqondo, ukuzalwa kutsha, haleluya, kuyikuhlakanipha, ngoba igama lakho liyalotshwa encwadini yokuphila. Bese umlindela uJesu ngempilo nezenzo, umlendele ekuzeni kwakhe kwesibili. Izakhala impalambala lithi ilizwi likaMlimi ukuza kwakhe uzafika njengesela lifika ebusuku. Yena kasiyosela kodwa uzafika njengesela. Usuku alwaziwa, isikhathi asaziwa. Kuyabe kusemini na? Akula muntu okwaziyo. Kuyabe kusebusuku? Akula muntu okwaziyo. Kodwa lalela sihlobo sami, umele ukwenze wena lunga. Bhalisa igama lakho encwadini yokuphila ngendlela yokuzalwa kutsha. Ngcweliswa usitshuna impande yesono, uphilela uThixo ngempilo engcwele. Yembeswa ngamandla kaMoya oyingcwele, umthokozisa ahlale nawe lapha. Aza kukhumbula lokho inkosi ekutshoyo, akukhulumise khathesi, akutshele futhi nokuzayo. Igama lenkosi malibonge. Sulungile na? Uyayiphilela inkosi na? Umi njani phambi kwayo? Ingafika khathesi uyahamba? Impalampala ingazwakala khathesi uyahamba na? Ake sizwe ukuthi umbhalo uthini encwadini ka2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Hallelujah. Sifunde ku verse 9.
verse 9 kusiya ku15 inkosi ayikulibala ukwenzeka uthenjisiweyo njengalokho abanye bathi kuukulibala kepha isihlalela kade ingathandi abhubhe namunye. Haleluya. Ithanda ukuba bonke beze baphenduke. Ake sibheke uthando lukaThixo siqala umnyaka nje. Sithandwa sami nawe sihlobo esithandekayo ozwa ilizwi likaMlimo, uThixo kathandi namunye abhubhe. Njengoba uKristu esiza, khangela uthando lukaThixo luhle luqale la umnyaka so ukuthi umlimi kafuna ubhubhe, umlimi kafuna uchabalale, umlimi kafuna ufe, uThixo kafuna ukuthi usale nxa uJesu esiza, ufuna uphenduke. Lithi izwi likaMlimo isihlalela kade kuthi ukuthi yasibekezelela, ingathandi abhubhe namunye, iyathanda ukuba bonke beze baphenduke. uThixo afuna abaphendukile abagcwele ithempeli kuphela, hayi ufuna izwe lonke liphenduke, ufuna umhlaba wonke uphenduke. Khangela uThixo uyathanda. Sihlobo sami, nxa uThixo ethanda ukuthi uphenduke, ungadeli umusa. Take advantage of the door that is still open. Take advantage of the opportunity that God is still extending to you. Ngena khathesi emseni kaMlimo, phenduka uze usindiswe, ngoba usuku lenkosi luyeza. uThixo kayikulibala ukukwenza akuthembisayo. Wathi uJesu ngiyabuya, and uyeza uyabuya ngempela, kodwa engakabuyi lapha. Haleluya. Ukhiphe umusa wakhe, uveze umusa wakhe, welulela izandla zakhe kubantwana babantu ukuba bangabhubhi kodwa beze baphenduke. Igama lenkosi malibonge. Phenduka mhlobo wami, ngokuzwa lona leli lizwi siqala ukuchumayela nje. Nanku umusa kaMlimo umnyaka uqala. Haleluya. Nanku umusa kaMlimo siqala nje izinkonzo. uThixo uthanda bonke abantu baphenduke, akathandi nomunye asale nxa uJesu efika. Verse 10, kodwa usuku lwenkosi luyakufika njengesela lifika ebusuku. Izulu eliyakudlula ngalo lile nhlokomo enkulu. Kuyakutsha konkana kubhidlike, kuyakutsha nomhlaba nemisebenzi ekuwo. Hawu, usuku lwenkosi lusondele. Luthwa lufika njengesela. Isela lifika abantu bengalindele. Mhlobo wami, malinga kufikeli lelo langa ungakasindiswa. Malinga kufikeli lelo langa ungakazalwa kutsha. Ungafikelwa ilelo langa ungakaphenduki. Phenduka, ngoba uThixo kathandi namunye abhubhe, kodwa uthanda ukuba bonke beze baphenduke. Umisile uJehova umusa wakhe, umisile uThixo umthombo wegazi likaJesu weNazaretha ukuthi ophendukayo, ozayo kuye, omfunayo, ozivumayo izono zakhe, amgezise ngegazi likaJesu, amhlanze izono zakhe zibe mhlophe kuneqhwa. Uthembisile ukuthi noma zibomvu kodwa zingahlanzwa. Mhlobo wami, kodwa akayi ukuthi yena kuforce, hayi uvulile umnyango uthi ke wonke othandayo woza usindiswe. Haleluya. Ithuba lisekhona, woza. uJesu engakafiki, woza. Usuku lungakakujumi, woza. Lungakafiki njengesela, phenduka. Lingakakujumi ilanga lona lelo, phenduka. Lalela sihlobo sami, awulindeli kuphela ukukhala kwempalampala, awulindeli kuphela ukuza kwenkosi yethu uJesu. Bheka, nanku kufa kusondele. Ukufa kungakuthatha khathesi. Awudingi ukugula ukuthi ufe. Akufi ogulayo, kufa osuku zakhe seziphelele emhlabeni. Kufa unyathele umngcele, kufa ufike emngceleni wakhe. Unganyathela umngcelo wakho ke izono zingakathethelelwa. Anjabonke usuvalelwe ngaphansi komsakamlimo, ngaphandle komsakamlimo, kodwa uzafelana emnyameni. Uzanghelelani ekuhlupheke nokukhulu okungena kubalwa, ukuhlupheka okumangalisayo komlilo ongacitshiyo nempethu engafiyo, usitsha ebusuku nasemini emlilweni, kanti uthando lukaThixo luphumele kuwe kuseni nje. Phenduka sihlobo sami,
wena ungakathethelelwa nanku umusa kaMlimi ekuseni. Hallelujah. uThixo uthanda ukuba bonke baphenduke. Ungaphenduka uzajabulisa izulu. Ungaphenduka namhla izulu liyakuma ngenyawo lichaya amadolobhita behalalisa besithi ehe nango obalekayo nango ozwileyo izulu lithokoze ngawe. Namhlanje kuseni phenduka usuku lwenkosi lungakafiki. Nxa esebuya uJesu kabuyi njengomsindisi awusoze wakhuluma lutho laye awusoze wamncenga ngendaba yesono khona lapha isikhathi siyabe sesiphelile. Umnyango womusa uyabe sewuvaliwe. Kodwa malibonga igama lenkosi nxa sisesele thuba nxa sisese nesikhathi sisesele namhla phenduka. Inkosi mayikubusise uphenduke. Asiqhubeke ku2 Peter lapha verse 11. Ngakho lokhu lezi zinto zonke zibhidlika kufanele nibe ngabantu abanjani na ngokuhamba okungcwele nangokukhonza uThixo. Njengoba izinto ezikhulunywa nguKristu njengoba izinto ezikhulunywa ilizwi kaMlimi zigcwaliseka kufanele sibe ngabantu abanjani na? Kukhulunyiwe ngokuzamazama komhlaba sesikubonile. Kukhulunyiwe ngoKristu ngezifo nanzi sizibonile. Kukhulunyiwe ngokulwa nezizwe zivukelana imibuso ivukelana ilizwi likaThixo ligcwalisekile. Manje umbhalo uyabuza ukuthi ngakho lezi zinto zonke zibhidlika kanje kumele nibe ngabantu abanjani na? Hlobo wami ngiyabuza. Nanku umbuzo ekuseni kumele sibe ngabantu abanjani na? Nangu uJesu yeza ulanda abangcwele all right. Nanku umhlaba uyaphela. Nxa uphela umhlaba kuphela yonke into kuza kutsha konkana kubhidlike nemisebenzi yakhona phakathi emhlabeni iyakutsha. So oyilandelayo siphelile imisebenzi ayindawo kutsha khona kubhidlika khona awuyithwali. Umhlaba nomuntu owuthandayo uzabhubha kanye nomhlaba kuphoselwe echibini lomlilo njengokutsho kweBhayibheli. Manje kulombuzo lapho othi kufanele libe ngabantu abanjani na ngokuhamba okungcwele nangokukhonza uThixo. Zihlobo ezithandekayo kumele sibe ngabantu abanjani na? Abalungisela ukuza kwenkosi kumele balungise impela. Hallelujah. Bafana nentombi ezilishumi ezinhlanu leziyana ezazihlakaniphile zathatha izibane zazo zathatha izibane izigcwele amafutha zabuya zathatha amanye amafutha njalo. Uthe phakathi kobusuku sokumenyezela ukuthi vukani nanguma umyeni usefikile zavuka zalayitha izibane zazo izibane zazo zabhebha ngoba zazinamafutha namanye amafutha eceleni. Kodwa eziyiziwula lazo zazilindile zazisendaweni yokulinda sibili endaweni yomtchado sibili bemile khona lapha labo befana labanye laba abahlakaniphileyo bezintombi bethwele izibani bethwele konke okufunekayo kodwa bengelamafutha. Kuthe sokufuneka ukuphelela kwezinto kwatholakala bona kabenelanga abaphelelanga kabalungisanga kwaphelela babengenamafutha ezibanini zabo bathi noma belazo izibane nomentshisi wokulayitha belawo kodwa izibani kazibhebhanga kazivuthanga ngoba babengenamafutha. Base besiyathenga ngesikhathi esingayisiso bathe besiyathenga umyeni nangu usefikile vele bavuka nje ngoba sokumenyezelwa ukuthi vukani nangu umyeni esiza. Uyakuzwa lokho? Bavuka nje ngoba sokumenyeziwe kodwa khangela benza into engayisiyo ngesikhathi esingayisiso badinga amafutha ngesikhathi esingayisiso kanti bebelaso isikhathi instead kabazange badinga amafutha bangene engutsheni bawozela balala. Uyabona
yikho iBhayibheli lisibuza ukuthi kumele sibe ngabantu abanjani njengoba uKristu esiza. Singawozeli, singalali, asosikhathi sokulala. Khathesi isikhathi sokuvuka, isikhathi sokuphaphama, isikhathi sokubona ukuthi amafutha khona ezibanini. Esakho isibane sinamafutha. Awuyiwadinga yena amafutha uJesu sememnanga. Awuyiwafuna yena amafutha ngesikhathi singayisiso. Kumele sibe njani? Kumele sibe ngabantu abanjani? Impendulo ithi kumele siphenduke ezonweni. Umuntu azalwe kutsha, angcweliswe, embeswe ngamandla amoya oyingcwele, aphile impilo engcwele njengokutsho kweBhayibheli. Kumele sibe ngabantu abanjani? Kumele sibe ngabalindileyo. Haleluya. Itsho njalo inkosi ithi lindani. Amen. Lindani ngokuba ningasazi isikhathi. Ulindile na? Linda phela ulazi izinto zakhona. Linda ulemfanelo my brother. Linda kuphelele dadewethu. Intombi lezane ezinhlanu ezazihlakaniphile zalinda endaweni yokulinda ziphethe izibane. Phakathi kwezibane kunamafutha. Bephethe futhi amanye amafutha eceleni. Uyabona ke balinda ngokupheleleyo endaweni yokulinda. Imfanelo belayo. Uthe umyeni sefikile, indlu yomthimba yavulwa, zangena phakathi. Kuthiwa ilizwi likaMlimo umnyango wavalwa. Ngoba balindile imfanelo balazo. Bamenyiwe alright. Namba bakusendaweni lapha baminyelwe khona. Umthimba uzakulunga, bazangena ngesikhathi esifaneleyo. Basebengena sesifikile isikhathi esifaneleyo. Belungisile, bephelele, belemfanelo bangena endlini yomthimba. Umnyango wavalwa. Uthe usivaliwe lezana ezintombi zafika ke sezikhala. Alright, angazi kumbe amafutha zaseziwatholile. Kangikwazi. Angazi kumbe zawathola kulabo abathengisayo. Kangikwazi. Kodwa usizi nantu. Whether bawatholile, whether kuthiwe baphenduke ngesinye isikhathi, kodwa usizi nantu. Lezi ntombi lezi ngu5 eziziphukupuku zafica umnyango usuvaliwe. Bathwele izibane azilamafutha. Basendaweni yokulinda kabaphelelanga. Wena unjani? Uzelo kutsha? Kulungile. Indaba ungakangcweliswa ulindeleni. Uyafana phela lezi ntombi eziziphukupuku. Uthwele into engaphelelanga. Phelela mKristu. Zalwa kutsha. Ngcweliswa yembeswa ngamandla kamoya oyingcwele. Ungabambi intombijana. Phelela. Nxa uzelwe kutsha, dlulela phambili. Funa ukungcweliswa, ukusitshunwa kwempande, umsebenzi wesibili wegazi likaJesu enhlizweni yomuntu. Likuhlanze, likugezise, likungcwelise, kusitshunwe impande yesono. UThixo athela ubungcwele bakhe phakathi kwakho bese uphila impilo engcwele. Usewungcwelisiwe. Wena ungcwelisiwe ungami khonapho. Dlulela phambili kusese lo msebenzi wokulindela umoya ka oyingcwele. Yes, zahlukanise. Awungeke uzinikise izathu uthi ngiyehluleka ngoba kakulazi inkonzo. Dinga umlimo zinikele. Phicheka, khuthala, thandaza uwedwa. Funa uJehova, funa ubuso bakhe. Ngena emsebenzini. Umlimo akubona ukuthi userious. Umlimo akubona ukuthi uzinikele kukho. uThixo uyahlola inhliziyo. Angayithola inhliziyo ezimiseleyo, athola inhliziyo ephichekileyo. UThixo uzabona ukuthi wena ulungiselela ukuza kwenkosi. Lalela man, uza kunika imfanelo zonke. Amen. Ozelwe kutsha uzangcweliswa, ongcwelisiweyo uza kwembeswa ngamandla kamoya wengcwele. Bese umlindela uKristu ulemfanelo epheleleyo. Manje namhle kuseni njengoba uJesu esiza futhi atsho njalo amadoda aseGalile, usulungile na? Wena ongakazalwa kutsha ngiyakunxusa namhle kuseni.
ilizwi likaThixo lizele khona lokho, ilizwi likaThixo lichunyayelelwa khona lokho ukuthi abantu baphenduke ezonweni ukuze impilo yabo ibe seyiphelele, amalungiselelo abo sephelele. Nxa uJesu ebuya, haleluya, aze ezothatha abangcwele, nawe igama lakho litholakala lilotshiwe encwadini yokuphila. Kasiqhubeke. Verse 12. Anibheke nikufise ukufika kosuku lukaThixo, izulu eliyakuphenjwa ngalo libhidlike, konkana kutshe kuncibilike. Haleluya. Kuthiwa lapha ake nibheke nikufise ukufika kosuku lukaThixo. Yebo, siyakufisa ukuza kwenkosi yethu Jesu Kristu. Siyatsho nathi njengombhalo othi umoya nomakoti bayatsho bathi woza Nkosi Jesu. Kunjalo mhlaba sumubi, umhlaba usahlaleki, sokukube emhlabeni. UmKristu indawo yakhe iyancipha, so Antichrist moya wakhe ususebenza, sokukubi emhlabeni. MaKristu asenzeni ilizwi likaMlimi, anibheke nikufise ukufika kosuku lukaThixo. Amen. Lolu suku okuyachaya ngalo impalampala, ngesikhatshana ngokuphazima kweso thina abaphilayo, nxa sisaphila asikwandulela abaleleyo. Hayi, khona lapho nxa ikhala impalampala, abafileyo abakuKristu abaleleyo beqamele ukuthula bayakuvuka kuqala. Haleluya, bengena kubola. Thina siyabe sisele siphila nxa impalampala ikhala, soguqulwa masinyane ngokuphazima kweso. Haleluya, siyohlangabeza inkosi emafini, sibe lixuku linye lalabana abavuka vuka lokuqala, nabe siyabe siphila siyohlangabeza inkosi emafini. Kuthiwa silufise lolo suku. Yes my brother, yes my sister, siyalufisa lolo suku. Ngiyafisa nami nxa impalampala ikhala, nxa uJesu efika, nxa ngiphila ngiguqulwe ngokuphazima kweso, suke kulumzimba embatho wasezulwini ngokuphazima kwehlo. Siyohlangana nabangcwele abasuka othulini lomhlaba, abalelo othulini lomhlaba, abangcwatshiweyo bafa beqamele ukuthula, ukufa kwabo bekuyigugu emehlweni kaJehova. Ngelanga kukhala impalampala, ngalolu suku ekuthiwa silubheke silufise, nxa solufikile impalampala ikhala, amandla empalampala azalanda abangcwele kuzo zonke indawo lapha abakhona, lapha abangcwatshwe khona. Glory to God. Usuku olumangalisayo, usuku olwesabekayo, emangcwabeni wonke lapho kulele khona imizimba yabangcwele. Haleluya. Omagama abalotshiwe encwadini yokuphila, abafa beyizindlamafa zikaThixo, abalala enkosini, njengabo Stefano, njengabo Lazaro, njengabo Abrahama, oInoki, oIsaya nabo Hezekiya. Lalela ngikutshele, nxa impalampala ikhala, haleluya, amandla empalampala azalanda imizimba yabo lapho yahlanyelwa khona, lapho uthuli umzimba wabo luthuli lapho aphelela khona. Kodwa kuhlanyelwa kubuthakathaka, kufuka kunamandla, kuhlanyelwa kungumzimba womhlaba, kufuka kulomzimba wasezulwini. Igama lenkosi malibongwe. Lapho bayaphuma emathuneni abo ngendlela eyisimanga. Glory to God. Ngamandla kaThixo anawo wokuzihlelela zonke izinto phansi kwamandla akhe. Igama lenkosi malibongwe. Kuthi laba abafileyo abakuKristu bayakuvuka kuqala, bengena kubola, bembethe imizimba yasezulwini, bemfuza uKristu wasezulwini ngemizimba yabo. Nxa bephuma emathuneni, labakhepha amangcwaba mhlalokho asoze bababone. Nxa impala ikhala, noyabe sakha efaka itombstone phezu kwengcwaba lomKristu kasoze ambone ephuma.
kuyakwenzeka into emangalisayo. Glory to God. Lapho amandla empalampala ayakufika athatha abangcwele emathuneni abo kungekho umsindo ekuthuleni ibandla liyakuhlwithwa. Glory to God. Abangcwele bayakuhamba igama lenkosi malibongwe. Mhlawumbe kuyabe kungcwatshwa ongcwele abantu bethwele isidumbu somzalwane. Ungizwe sihlobo sami esithandekayo, ulalele kahle mzalwane wami, ulalele nawe ozwa izwi likaMlimi. Mhlawumbe kuyabe kulilanga kufe umzalwane 4 days ago, kuthiwa lilanga lakhe lokungcwaba. Lalela ngikutshele, nxa isikhathi sokukhala kwempalampala sesifikile. Glory to Jesus. Nxa isikhathi sokuhamba kwabangcwele, usuku lwenkosi solufikile. Inkosi ayikulindela ukuthi isidumbu lesiyana singcwatshwe, cha. Kuze kwenzeka umhlolo wasezulwini, igama lenkosi malibongwe. Abangcwele ababe beku funeral procession bazahlwithwa, kodwa kabasoze baqalele umzalwane osidumbu sabo basibambisene ebhokisini. Lawo ngoba lo ulele kuKristu, abaphilayo kabaqaleli abaleleyo kuKristu. Nxa elele kuKristu 4 days akho besiyamngcwaba bebambile ibhokisi behlabela ingoma besithi alikho emhlabeni ikhaya lami lihlehle. Lalela ngutshele brother, impalampala ingakhala khona lapho akuyikuvuleka ibhokisi, kodwa umzalwane oleleyo uyahamba. Laba abangcwele abakhona ku funeral procession yona leyo bazahlwithwa, kuyasala abahedeni nezihlobo zomzalwane. Laba bazalwane bangaphelelanga esiKristwini sabo ngoba usuku lwenkosi lufikile. Naso kugcwaliseka indaba yokuthi uJesu elimbone siyezulwini uyakubuya njengalokhu limbonile. Kwenzeka isimanga, umnqobo uyaphelela khona lapho, kumbe bazenzani is no one's business. Bazasala bekubona babe besele khona lapho ukuthi kuzasala kusenza njani ngokwabo, kodwa usuku lwenkosi liyabe selufikile. Isikhathi siyabe sesikwanile, abangcwele bayabe sebehambile. Ukufika kwenkosi kuyabe sokwenzekile, ukukhala kwempalampala kuyabe sokwenzekile, umbhalo uyabe usugcwalisekile, ukufa sekugwinyiwe ukunqoba. Amazwi amadoda amabili entabeni laphana yeMount Olives bebatshela besithi luJesu elimbone esenyuke siyezulwini uzabuye futhi ayabe segcwalisekile lamazwi. Igama lenkosi malibonga. Ngokuphazima kweso sizohlangana ke labo emafini. Manje kuthiwa silufise lolu suku. Yes, nami ngiyafisa, yikho sihlabela ingoma ethi apho bathwene boyenda kumusha ishe ndinoda ukuthi ndiwe phewu. When the saints are marching in, when they are called home, when the roll is called up yonder, Lord, I want to be there. Will you be there? Is your name going to be called out? Is it written in the Lamb's book of life? If it was written, is it still written? uThixo uyasithanda sihlobo zami. Siqala umnyaka so uyasikhumbuza ukuthi uJesu uyeza. Ngamanye amazwi luthando lukaThixo lona lolo ukuthi sizinuka amakhwapha, sizikhangele, sizihlole ngoba uJesu useduze. Iziboniso zitsho njalo. So ugcwalisekile konke osekusele ukuza kukaJesu kuphela. Moya kaAntichrist usukhona, sokubuye lokhu nalokhu, bukhathaza ngapha kukhathaza ngapha, umthetho lo nomthetho lo kutshoni khona lokho. Ilizwe seliphelile. Wena unjani, umi njani? Sulungile. Suzilungisele na? uKristu angafika kathesi ke, impalampala ingakhala ke. La uyalifisa indlela la, kumbe uyesaba ukulifisa. Uthi nxa ulikhumbula uchaya luvalo, lalela manje. Nxa uchaya luvalo kungcono uyesiguqweni uyethandaza. Lokho kukuchayisa ngovalo kuphele. Ngoba uJesu uyeza masinyana. Silufise lolo suku.
lapha amafezulu ayakuguquka khona. Yes, glory to God. The clouds will roll back and the Son of Man shall appear and wait for the church in the azure above. The power of rapture will collect all the members of the invisible church of God and gather them at the marriage supper of the Lamb up there in the clouds. Will you be there? Verse 13. Kepha njengesithembiso sakhe siyabheka izulu elitsha nomhlaba omtsha okukhona kuwo ukulunga. Glory to God. So ngikhumbuza umhlangano lapha ukuthi thina izindlamafa, glory to God, abazelwe kutsha, abantwana bakaAbraham, inzalo yomfazi, glory to Jesus. Thina benzalo, abantwana besithembiso, njengesithembiso sakhe siyabheka izulu elitsha, silibhekele izihlobo ezithandekayo nomhlaba omutsha, hallelujah, okukhona kuwo ukulunga. Uyazibona izinto ezihlala emhlabeni omutsha, uyazibona izinto ezihlala ezulwini elitsha, kuhlala ukulunga. Kusobala ke izihlobo zami ukuthi abayangena khona ngabalungileyo futhi. Kambe solungile? Awuzilungisi phela, awulungiswa ngumuntu, awulungiswa ngabafundisi, awulungiswa ngenye into, ulungiswa ligazi lika Jesu weNazareth. Nxa ungakazalwa kutsha, phenduka khathesi udinge lokho likulungise, ngoba izulu elitsha nomhlaba omutsha kuhlala ukulunga. Nawe kumele ulunge futhi. Awungeke ungene ungalungile, akuvunyelwa. Awungena into enengekayo khona nanye lobenza into enengekayo akungene. Verse 14. Ngakho bathandekayo, lokhu libheka lezi zinto, hallelujah, khuthazelani ukuba nifunyanwe nguye ekuthuleni, ningenabala, ningenacala. Amen. Njengoba sibheka ukuhlwithwa nje, hallelujah, njengoba sibheka ukuvuka kwabafileyo, igama lenkosi malibongwe, njengoba sibheka ukuguqulwa kwemzimba ebhubhayo sembathe yasezulwini, hallelujah, kuthiwa ke njengoba sizibheka lezi zinto, njengoba sibheka izulu elitsha, njengoba sibheka umhlaba omutsha lapho kuhlala khona ukulunga, njengoba sibheka ukuhlangabeza uJesu nxa ebuya. Uyakuzwa khona? Njengoba sikubheka nje, kuthiwa lapha kumele sikhuthazele ukulunga, sihlale kuthuleni. Awungeke ukwazi ukuthula ungangcolisanga, yikho kumele ungcweliswe, ngoba ubungcwele buyabopha inhliziyo zibe zinye, kufaka ukuthula kukaThixo emntwini. Sikhuthale, sifunyaniswe ekuthuleni. Kuthiwa lapha sifunyaniswe ekuthuleni, ningenabala, amen, ningenacala. Kutsho ukuthi singelanto yomhlaba, singawubambanga, singafikanga khona. Phuma emhlabeni, phuma ezweni, phuma lesezintweni zakhona, yekela konke. uJesu useduze. Kuthiwa lapha khuthazela, ngamanye amazwi qinisela. Noma umhlaba usithini, kodwa wena yala, balekela kuJesu. Catshe esixukwini lesi silenhliziyo ezimhlophe, abantu abalungileyo, ngena khona lapha, catsha ngaphansi kwegazi lika Jesu, catsha ngaphansi kwemibhalo, hlala ezwini likaThixo, hlala phakathi kwentando kaMlimu, catsha khonapho. Uzuhlabela uthi Nkosi, ngifihle ngaphansi kwegazi. Nkosi, ngifihle ngaphansi kwegazi lemvana, ngifihle phansi kwegazi baba, ngifihle phansi kwegazi lemvana. Uthixo uzakuthatha mzalwane, ngalezi izikhathi ezimbizonezi, ngalezi insuku ezonakele kangaka, akuthathe akufihle ngaphansi kwegazi lika Jesu. Where the devil can do you no harm, ask that the Lord keep you there under the blood. Ask that the Lord should keep you under the precious blood of the Lamb, where the devil can do you no harm. Yes, you will remain unspotted from the world. Yes, he will keep you from falling. He will keep you to the end. He will keep you holy. He will protect your soul. He will cover you with his wings. He will preserve your soul until the day of his appearing. You will be found holy, spotless, blameless.
so that when he appears, glory to God, you can boldly call out and say, Lord, here am I, as you answer to your name, as it is called from the Lamb's Book of Life. Khuthazela mzalwane, ngamanye amazwi bambelela. Khathesi isikhathi sokubambelela. Asosikhathi sokuthalaza brother, asosikhathi sokubheka eceleni, asosikhathi sokwenzela unye ulutho. Khathesi khuthazela, bambelela, noma umhlaba unyikinyeka, bambelela kuJesu. Yayindoda, izulu nomhlaba kungadlula, kodwa amazwi kaThixo akayikudlula. Bambelela ezwini lakhe, bambelela ezithembisweni zakhe. Hlala enkosini, hlala ezwini likaMlimi. Everything else will come to an end, but his word abideth forever. So when you cling to his word, you will also live forever. Amen. Ungaligcini ilizwi likaThixo, uThixo uzakugcina ezinhluphekweni ezizayo emhlabeni. Igama lenkosi malibongwe. Are you ready? Are you prepared? Ulindile na? Isikhathi isona lesi. Kambe usulungile yini na? Lapha kuthiwa mzalwane, khuthazela. Hey, lalela, ungakhuthazeli ungakazalwa kutsha. Mana mbijana, phenduka. Qala uzalwe kutsha. Khona la uzangena kuleli xuku ekumele likhuthazele. Qala uphenduke ezonweni. Zichiye zonke, faka phansi, yekela konke, surrender konke. Buye enkosini, ungaphathanga sono, uzakuzala kutsha umlimi. Then uzakhuthazela ke. Ngeke wakhuthazela usezonweni? No, awubalelwa lapho wena. Ngeke wakhuthazela ungakazalwa kutsha, akusebenzi. Ngeke wakhuthazela ngoba ukhonza nathi, akusebenzi ukubuya enkonzweni ungazalwa kutsha. Okuqhakathekileyo ukuthi umphefumulo wakho uzalwe kutsha. Igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila. Wena uzazele ukuthi ngingumntana kaThixo, ngoba yiwo lo moya ohlangene nomoya wethu wokusitshela ukuthi singabantwana bakaThixo. Uma singabantwana phela izindlamava zikaThixo kanye nenkosi yethu Jesu. Kuthiwa lapha, ngakho bathandekayo, lokhu nibheka lezi zinto, khuthazelani ukuba nifunyanwe nguye kuthuleni, ningenabala, ningenacala. Igama lenkosi malibonge. Sifunyanwe kuye singenabala, singenanto enjalo, simhlophe ngoba sikhuthazele lapha. Uyabona ke, sasondele egazini lika Jesu, lasihlanza kukho konke ukungcola. Kuthiwa khona lona vele igazi lika Jesu uThixo kuthi uthembekile uma sisondela, sivuma izono zethu kuye, sisondela sizisondeza kuye. Igazi lika Jesu liyasihlanza kukho konke ukungalungi, size sibe mhlophe. Kuthi nxa usuku lolufikile, amandla empala akwazi ukusibamba, sihambe siyebonana nabangcwele. Lalela wena ungakasindiswa. Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55 verse 6. Hallelujah. uJesu yeza manje, wena ungakasindiswa nango kumele ukwenze. Funani uJehova esenokutholwa, mbizeni eseseduze. Verse 7. Omubi makayishiye indlela yakhe, nongalungile imicabango yakhe, makabuyele kuJehova, naye uyakuba nomusa kuyena nakuThixo wethu, ngokuba uyakuyekela ngokukhulu. Amen. Omubi makashiye indlela yakhe. Uyabona ke, nxa ungakazalwa kutsha kuthiwa tshiya indlela yakho. Zitshiya indlela zakho zonke ezimbi. Khathesi so funani uJehova esenokutholwa. Nxa impalambala ingakhala brother, kasatholakali. Nxa usuku lwenkosi lungafika, kasatholakali. Nxa abangcwele bangahlithwa, kasatholakali. Utholakala khathesi, ingakakhali impalambala. Ikhala nini? Akukho umuntu okwaziyo. Izazwakala nini? Cha, nezingilosi azikwazi. Uzabuya nini uJesu? Nendodana yomuntu ayilwazi usuku. Manje funani uJehova khathesi, mbizeni eseseduze. Omubi makayishiye indlela yakhe, nongalungile imicabango yakhe, kabuyele kuJehova. Namhla khathesi manje so buyela kuJehova. Khona apha endlini yakho lapho khona, lapho ngizwe ukhona khona lapho, buyela kuJehova. Omubi makashiye indlela yakhe, chiya khonapho, yekela khonapho.
buyela kuJehova. Lithi izwi likaMlimi, nxa ubuyela kuye uyakuba nomusa kuwe, kuthi ukuthi uza kuthethelela, uza kwamukela. Awususa izono zakho, igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila. Nanku umsebenzi. Abangcwele nanku umsebenzi, kuthiwe sikhuthazele kulungeni, sifunyanwe singenabala. Abangasindiswanga funana uJehova senokutholwa, ngoba uJesu uyeza abantu. uJesu uyeza futhi. Amadoda aseGalile asichumayeza athi uJesu uyeza futhi. Inkosi mayisibusise sonke. Asithandazeni. Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe, sibongile Baba ngokukhuluma kwakho. Nanku umsa wakho uphumele ebantwini bonke Baba. Kuqala umnyaka nje usikhumbuza Baba ngesimo esikuso nangezinsuku esibhekane nazo, izinsuku zokuphela. Kubangcwele Baba uthi sikhuthazele kulungeni. Kwabangasindiswanga uthi phendukani, funana uJehova senokutholwa. Yebo msindisi, hlangana nathi manje siye emthandazweni omunye nomunye kusicelo sakhe. Baba zwana umthandazo, phendula Nkosi, sebenza ngomangaliso. Nanzi inhliziyo Baba zizochaywa phambi kobuso bakho. Sesizwile ilizwi lakho, sebenza ke Baba, khuluma ke Baba, sebenza msindisi, senzele lokho ngegama lika Jesu. Baba ngiyabonga Thixo wami, namhla kuseni abaphendukayo thethelela babuzale kutsha. Yebo ungcwelisa abangakangcweliswa. Yebo msindisi wami uze wembese ngamandla laba abangakambeswa ngamandla. Uphilisa abagulayo izifo zonke nokugula konke, ngoba ngemidwa yakho sipholisiwe thina. Baba vuselela ibandla lakho, abaphela amandla ubanika amatsha. Thixo wami usebenze konke, wenze konke ngegama lika Jesu elimi njalo kuze kube phakade. Amen. Asikhuleke. Omubi makayishiye indlela yakhe, nongalungile imicabango yakhe, kabuyele kuJehova. Namhla khathesi manje so buyela kuJehova. Khona apha endlini yakho lapho khona, lapho ngizukhona khona lapho, buyela kuJehova. Unganyathela umngcelo wakho ke izono singakathethelelwa. Anje abantu usuvalelwe ngaphansi komsakamlimi, ngaphandle komsakamlimi. Uzangenelani ekuhlupheke nokukhulu okungena kubalwa, ukuhlupheka okumangalisayo komlilo ongacichiyo nempethu engafiyo, usitsha ebusuku nasemini emlilweni, kanti uthando lukaThixo luphumele kuwe kuseni nje. Phenduka sihlobo sami. Nxa esebuya uJesu kabuyi njengomsindisi, awusoze wakhuluma lutho laye, awusoze wamncenga ngendaba yesono khona lapha. Isikhathi siyabe sesiphelile, umnyango womusa uyabe sewuvaliwe. Linda kuphelele dadewethu. Intombi lezane ezinhlanu ezazihlakaniphile zalinda endaweni yokulinda ziphethe izibane, phakathi kwezibane kunamafutha. Wena unjani? Umi njani? Sulungile? Impala ingakhala ke.